South for 1 kilometer. So uri kubona aha niho basohorera, aha niho basohorera. Iyo ushaka urukumva bari no kubyerekana mapu zabyo. Iyo ushaka kugira gute bazita Zip de Fars and George. Iyo ushaka kugira gute urishyura amadolari 50 ubundi ukambuka. Ya nuko hateye. Okay. Ya nuko hateye. So muri kuhabona okay. So hano turi muri turi muri Grand Falls. Grand Falls tukaba twaje guvisita ahantu. Ni ahantu nimuyegere cyane mutagwayo, hatagira ugira ikizungera akagwayo. Kubera iki? Icyo bita Grand Falls, umugezi munini uyu niwo bita St. John. Ukaba uri hano ku kiraro, so urabona ko turi kwerekera hakurya niho hari Grand Falls, niho iri cyane, ni naho turi kwerekera. So uyu munsi rero ni visit twakoze muri kano kadugudu bita Grand Falls. Hano ni muri turi muri hafi no mu majyepfo ya Quebec. Hari iyi ntuzi. So urumva rero ni ibintu twese nibwo bwa mbere nahagera, ariko abantu bazi amashite agiye atandukanye. Iyi ni imwe muri shite ihari yo kuri uno mugezi. So muri kuhabona dore ngiyo hakurya, turaza kuyihageraho. Uyibona dore n'umujyi nguwo. Ya okay. So ni hamwe ni Grand Falls nk'uko nabibabwiraga. Tuje gukora visiti. Murabona ko ari akagi gatoya ariko gasurwa n'abantu benshi. Reka tuyinjire. Ngiki kiraro murakibona, tugiye guca munsi yacyo, dukore iyi visite y'aha hantu. Hano ni mu nzira z'abagenzi. Urabona niyo ni inzira y'abagenzi. Inzira y'abagenzi. So murabona hakurya icyo cyose ni ikiraro. Hano ni naho tugiye guca munsi, naho tugiye guca hano munsi y'ikiraro. Urabona ko hano ni munsi y'ikiraro.
hateye ikiraro, urabona y'amazi. Ikiraro ni ikiraro kimaze imyaka myinshi cyubakanye ubuhanga. So twagiye rero dutemberane tureba. Hano turi munsi y'ikiraro, murabona hejuru y'ikiraro kiri hano, turi munsi. Kadutembere tugende tureba. Ikiraro ni ibiraro biba byubakanye ubuhanga bukomeye cyane. So murabona ko uko bimeze n'uko bagenda babigaragaza. Urabona cya kiraro. So urabona ahangaha abantu babaye nka za Rushoga cyangwa abantu babaye muri ibyo bice mu gituntu umugezi usuma, ni uko nguko muri kuwubona. So reka dukomeze hirya imbere, dukomeze hirya gatoya imbere. Komeze hirya gato imbere. Yamwitinda. So reka dukomeze imbere tugenda tureba uko bimeze. Hano ni inzira z'abagenzi, nta muntu uba wemerewe kuba yaca hano ku ruhande. Ni ukugenda uca hano ku ruhande. Ariko ku bantu yenda batabizi, sinzi niba mbizi, wasanga hano hasi bahafatiramo n'amashanyarazi cyangwa se simbizi. Ariko ni ahantu ubona ko bahatangiriye ku buryo bigaragara nk'aho ari shite, wasanga haba harimo n'amashanyarazi, ariko ntabwo tubizi. Gusa ni uko nguko hameze. Iyi ni inzira y'abagenzi. Okay. So hano bari kwerekana uyu ni umusenyeri w'umufaransa wasuye aha hantu bwa mbere, niwe wasizeho iki kintu. Urumva yasuye mu 1979, 1795. Sorry, urumva ko ni kera ntabwo ari vuba. Urumva niwe musenyeri wa mbere wahageze ahita hashinga na kiriya kimenyetso mberetse. Urumva ko ni kera ntabwo ari vuba. So abantu ahantu rero rimwe na rimwe abantu iyo baje baraza bakihagararira ahangaha cyangwa se bakicara hano. Baraza bakahicara, babishaka bakajya aha hepfo. Muri kuhabona ama esikariye, reka tuhajye hepfo tubereke. So mwabonye y'amazi nk'aya. Hano niho shite iri.
kubera aya mazi. So izi nsinga muri kubona hano hejuru cyangwa se ako kazi muri kubona hakurya, iyo ubishaka ukajyaho, wabibonye iyo alamu, ukajyaho ukagenda kuri izo nsinga zikakujyana zikakugeza kwa ako kazu kandi ko hakurya kugendera mu kirere, nawe kugendera mu kirere. So urumva ko wishyura amadolari 50 kugira ngo uhagendere. Ni ibintu nyine biba biteye ubwoba, utapfa kwisukira uko wiboneye. So urabona ko ni ibintu biba bikomeye cyane. Aya mazi afite hariya umuvuduko munini uri ku rwego rurenze. So mwabonye aho ngaho kabisa, aho ngaho urabona iyi Grand Falls uko iteye, nuko nguko kuyibona. Inyuma irakomeza, hano hepfo muri kubona gutya, aha ngaha muri kubona gutya niho ikomeza ikazajya kumena muri Ocean Atlantique, aho bita muri Saint John aho bita Saint John, urukumva niho igenda ikamena. So urabona ko ni ahantu hasurwa n'abantu benshi, kandi hazwi cyane hano muri Canada. So twagize umwanya wo gusura kugira ngo turuhure mu mutwe. Sama yaratangiye, ubu nta bukonje buhari, so that's why, niyo mpamvu urabona ko tuba twambariye imyenda ya sama. So n'ubundi inzira irakomeje, tugiye kugera tugere hariya. So iyi ni inzira rero, noneho tukaba tugiye kuhagera, kuhabona neza. Aha tugiye kuhaca neza. Ni inzira y'abagenzi. So aya ni amatara y'amawarning abuza abantu kupfa kuhajya kuko atari hazima. Hariya uri kubona umwotsi urimo uraka, muri shite ndani. Dukomeze turebe iri ni ibuye ry'urwibutso, the sound of Mary Smile and Address the iri ni ibuye ry'urwibutso, baribonye. Mwabonye ko aha hantu hakoranye ubuhanga y'amazi. Murabona ko uburyo bwubatsemo nta muntu wemerewe gutambuka hano. So murabona ngo hariya amazi yose ngayo hariya
ni ibintu biba byubakanye ubuhanga bukomeye cyane. Hakaba hanafatirwa amashanyarazi, hakaba hafatirwa amashanyarazi. So uri kuhabona muri Sengege nubwo ni ibyuma byose by'amashanyarazi birambitse hano hose muri kubona. So hano babifuriza abantu bakoze hano banapfiriye hano kw'iki gikorwa barimo kumva bapfiriye barimo bakora ahantu n'ahantu hahenze, ku buryo bashyizeho izi memoire kugira ngo abantu bazagire gute bazajye babibuka. Urabona ko hakozwe muri 1926 kugera muri 1928 bahubatse imyaka ibiri yose. Urumva ni akantu ko bashyizeho k'urwibutso cyangwa memory. Akaba ari ahandi ariko ho ni hasi aho hahuriye ntaryaraguru twari tuzi. So urabona ko aya mazi hano ukuntu ameze, hano iyo bari nko muri Congo natekereza ko haba harimo nk'amazahabu, ariko ntabwo wemerewe kuba wagira hariya hasi bakubonye banagufunga. So aya mazi afite imbaraga nyinshi rero, hariya haruguru bahafatira amashanyarazi. Urabona ko hano naho amazi agenda agira gute, agenda aruhukira, agenda aba make cyangwa afata icyanya kinini asohoka agenda akomeza muri iriya nzira muri kubona hepfo, akomeza agenda hepfo rwose. So rero ndabakunda kuri Kabagema TV, mukomeze mugubwe neza, bye bye, ciao, mani mani. Oya no